Awuzwa Hlabezulu linjani abekhona lesikhathi nanti uhlelo-ke nisakhumbula sithemba ubana-ke liphilile-ke namhlanje unjanje. Please like our page ezochisa ku-YouTube and share it and tell abangani bakho, thatha ilink uthumele abangani bakho lapha. Ngihamba-ke lo DJ uDodo lapha e-CNC Studios ngobulawayo kabanga ezochisa sibanda yekela-ke mbambe-ke incwadi yokuqala vela kuNduduzo Moyo. Ngiyakubingelela-ke Tshisa mina ngikhumbula ngomnyaka ka-1988 lapho bese ngile 8 years sengikhulile. Kwaba lesikhathi ukuthi umalume bangibiza bangihlalisa phansi ngincane njana base bengitshela ukuthi-ke ubaba lo olapha-ke uMoyo akusuye-ke ubaba wakho, ubabakho washona-ke nge-accident wena sesiswini sikamama wakho. Lo mama wayekhona khonapho-ke ngakhala-ke bathi sonke isikhathi bangitshela ngoba sengiqalisile ukufunda. Ilanga lelo-ke msakazi ngezwa ubuhlungu bobaba wayengigcina-ke uRafael Moyo wayengumuntu olothandwa kakhulu engithanda kakhulu. Kwaba-ke nzima ukuthi ngihlukane laye ngala sithi ngubaba wami. Ngithanda ukumbonga-ke ukuthi wangikhulisa kubaba-ke lo mama ngakhula njalo-ke wasekhothama ngomnyaka ka-2018 ngoNovember 10. Ngiyamkhumbula ubaba ngicela ngitshayele ingoma ey'gubhu zobusuku likababa akhothamayo engangimthanda. Ubaba ngubaba mangimazi kwakuthiwa-ke nguMandla Ndlovu, kodwa mina ngahle athatha uMoyo lokho uMoyo abambiza Ndlovu angizwani lakho, mina nguMoyo yimunduduzo. Ngicela-ke ngitshayele enye izingoma ezake zithatha zingikhumbuze khonale ubaba wami. Madoda ubaba wakhe stepfather yiko qathele uma stepfather alengqondo gcina abantwana ngendlela enhle kuze kube lula. Abantwana bakuthanda ndawona ukuthi bemthanda njani ubabakhe uRafael. Khanya-ke bemthanda kwamagama. Ngithanda ingoma ezithanda yena-ke ubaba ngikhula embona ngingajabulisa. Ngicela ungitshayele yethu Mayibuya Afrika nxa ungayithola. Engizayithola Mayibuya Afrika. Mayibuya Afrika. Khuluma ngeqembu-ke leChimora beproducer nguChico Selotwana.
mayibuye i-Africa, mayibuye i-Africa. Utsho njalo ke lapha ke iqembu le-Chi Moral producer ke nguChico Salothwala biza kuhlelo lethu lelo try ngisakhumbula ngela siye phambili mayibuye i-Africa yethu. Africa yethu yabuye i-Africa sasithola siphatha udumo. Janet Makombe, greetings. Hi Janet, ngiyakubelela Janet Makombe namhlanje. UJanet Makombe uthi ngikhumbula ke umnyaka ka-2010 lapho ngabuya ngisuka ukuzosebenzela ke koBulawayo, ngisuka ke Victoria Falls ngisusa ngenye ibhanga ibhenki enkulu koBulawayo, ngifile ngazosebenza kwaba kuhle. Ngase ngilingeka ke umsakazi ke okulama checks ayecashwa ngabantu ngesikhathi imali eZimbabwe sihlupha kwacha sisebenzisa ke le mali ya le mazweni. Economy simnandi sitshintshile, ngathatha ama-check amaningi ebafaneni siwatshintsha ke. After investigation kwathiwa ke ngitshontshe 47,000 yikubotshwa kwami laphana ke ngoNovember. Into ezakalayo ke umpholisa omunye wasizayo kakhulu ke we-CID wathi uzakhipha insimbi nxa nihlezi njengomuntu ongumfazi mina mphume ngane ngisambuzini. Sasehlungisile ke lo mna wami ke mina umuntu wakuJafet mina ngoJanet mina amalungisa imota ke labangani bakhe ngaphuma ke khona phansi silungisela isiye court isi-central emapholiseni ngachapha ngangena ke ikubaleka kwami ngaphuma sabona singihamba iBadbridge bazasivimba sagijima ngeSolusi Road sachaya imota sadlula ngachapha eborder eMaitengwe ngangena eBotswana ikubona kwami ibhala ngilapha eSouth Africa. Ungaqambi ke ibizo i-address yami le phone number zami lokho ngabaleka lapha ekhaya ngacina ngivele ngumama sengafelwa ngabantu bonke kodwa ngihlezi la eSouth Africa ngiyasebenza. Ngicela ungangithengisi chisa inamba yami loba sokuthende email onganike umuntu ngithanda uhlelo lami ngikhumbule ekhaya. Ngithi rest in peace ebazalini bami uMasibanda hawu umzulu wami uMasibanda lo mkakhe uTimothy Makombe sebashona bonke. Ibutshelede ngeke ngikhohle umnyaka ka-2010 47,000 oyitshontshile ejele ngawapika waphuma kudala inqawa sozigwethu kade nqawa sakudinga ibuya uJoe sebenza khona uthi hayi ibuya wakwezi asazi kodwa ungathi yimi nje ubuye bakubuphi nguJoe. So hayi siyabonga kakhulu uthi ngicela ke ingoma wafakazi abaninganyana wathi wena uthanda kakhulu ke ingoma lana kaSibhethi Thiba ikhona Thiba yokaya Thiba asambe kona le goli ufana kithi. Hakusabona hole mangi man, nkari hutla tunyano, Thiba.
Mosaswa Chavasarantu, Aritibe Mosaswa, Tiba, 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 Tiba. 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 Kipa, chapa se jole, patu netile, abashum tiba twali. Tiba. Ma. Nka, pasa se fala kapeli. Tiba. Ngoma emnandi ngoma phela ke usibi ngoma ke sithi Tiba sitshela ke Janet Makombe khona le ngase South Africa aqhama ngathi umuntu ngabuye South Africa kodwa siyabonga ke ukuthi ungene kuhlelo ngisakhumbula la bhala share page le khambisa la link YouTube support us show us love sibone lana okay ngabuya khona siyayibala ngempela yes indeed siyayibala yakho ukuhluphe lutho njengophumuza la ubhalile ngazanga uphumuza Dube ungumama uyindoda phumuza mana sibona yebo msakazi ngiyabingelela ngithanda ukuthi uhlelo siyaluthanda njalo liyasibusisa nabe ngihlala ke enkulumane koBulawayo duzana wosukusile bengisebenza ama-piece job uyakwazi iZimbabwe kunzima njani ngisebenza ke kunithwalisa nzima kodwa ke kumakhelwane kulo abantu ababe extende indlu abenkulu wamagama indoda ke ihlala ke eSouth Africa mama uhlala khona ekhaya lo mama ejala ukuthi kambize ukuthi ngincedise kulungiseni izinto khona phana ekhaya ngamfika lapha umncedisa indle bombe la ngayivuza wanthanda ke lo mama kwelanga ke khona phana ke umntana ke lo ngumfana nxa sebele boarding school wayelo mntwana wani lo mama angibiza athi uzogwedisa ngapha ke Phumu mina ngeke ngibuze Phumu ngilamanikimani kodwa ke umama lo ngembiza Phumu ngene khona phana sahlala sagwejisa
Umama nje wayezibuyela nje egqoke-ke impahla zakhe zokulala, anathe-ke iwayini. Mina bengumuntu onganathiyo, wangitshela ukuthi ngisithutha sendoda kumele ukuthi lami ngenza ukunatha. Hhayi, wangithelelela-ke leyo wayini, ngazama ngaphicika ngasuthi ngenzeni zokusithi ngiwe phansi. Umama lwana-ke wabelala-ke ngiqamela emlenzeni yami efaka inyawo zale. Wathi ngimasamasaje le ntamo lekhanda, ngakwazi engifundisa lo mama. Sazi njengendoda-ke ngamasaja ngezwa-ke lami ukuthi imizwa isavungu. Ngithe senza njalo-ke umama lana wabe eqalisa ukudonsela ibhrugo lami phansi-ke engisela phezu kwakhe. Hhayi baba, zakhala kanjalo nje, ngahlala-ke ngimuntu hayi ngahlala njalo ukuthi ngihlala ngithaphuza kanjalo. Nqoba bebuyile ngangimhloniphe vele egoli, kodwa-ke wayesithi yena sechazwa yimi. Sihlalisane njalo nje lo mama lo kwazi wathi-ke sesithi indoda sithi kumele kuyiwe egoli. Mama lo ngibizile wathi ngibuye lapha eSouth Africa sikhontinue ngento esiyenzayo. Ngihamba ngambona-ke ubaba wangithabela ukuthi usungapha egoli kunjani ekhaya. Hhayi, lokhu ngibuya kanti kugadeni wabhoyi wangikhona ukwabuya wazosilunguza sisenza-ke umsebenzi kwenye indlu. Ndoda-ke ubaba wangidinga-ke wasengidubula, kodwa nhlanhla uNkulunkulu mkhulu wangidubula, kodwa wangikhutha wasengitshaya ehlombe lenyaweni. Ngilezi nyalo ngalo baba kulokuthi ngawo lokho uzumfazi wakhe. Umama lo-ke bebonke, kodwa ngisafuna ukuzwa ngaye. Isihlalo sami lesi sibuhlungu ngiyetshisa-ke ukuthi ngidudulela umfazi. Yena kungiyongikhombisileyo umfazi wakhona wayengadubula ngomfazi wakhe. Yimi uphumuza Dube waphosa wakuphumuza, waphosa wakuguqa nyawo, waphosa welisa amadada. Kuthiwa ngawayala njengoJoseph wayala ebizwa umfazi womuntu. Awuvumi. Hhayi kodwa hayi uthi umoya wakhe awusekho khona le goli konke ukuthi siyathunqa. Okwathabhuza luthe wawuthaphuza so luhlamvu lolo ukuthi wawuthaphuza pha wasila ngoba ngakuchaya ikhanda ngawukho namuhla. Bathi abakwazi ukuthi kazange abotshe lokubotshe egoli ngoba bonke baphika.
wami awusekho lapha siwonke siyathunqa lapha engikhona vele umoya wabantu abaningi awukho lapha bakhona umoya wabantu abaningi lapha ke ukuthi siyathunqa kubulawayo akhumbule ekhaya abantu bayathanda ke ekhaya bayathanda ke eZimbabwe bafisa ukuya bazabuya umnyaka uzoloba okay yeah bengaphumuza Dube sebangaphumuza Dube kwamanje sengizabamba ke vela ke kumlalelo wethu ubukela lolu hlelo kuthiwa Melissa Jacobson. Melissa Jacobson originally Melissa Ndlovu. How be ngisuke ke eZimbabwe umnyaka 2003 ngilobhekise eUnited Kingdom. Lapho ngifike ngasokola ngendaba emaphepha kwesikhathi eside. Ngaqeda sengena ke kwenye ke inkonzo yabelungu. Ngasebenza ke ngikhona lapho lokho ngena ngazalunga namaphepha ngahlala ke eScotland. Mase siyabona ke uMike Jacobson omnye ngambona esontweni ubaba yebo likhehla bemdala kimi ngaloso sikhathi nge25 years umntana njalo ke ukhulu kodwa ke into eyayinhlupha ke isikhathi sokube ngifuna wesilisa kodwa hayi bakithi zalo mnyama lokuba lezi zinto ubaba ke kwakusuka kube soft kakhulu into yakhe kwakusiba nzima ukuthi enze ipenetration ngakho ke ubaba ugcina ke esenza lokho ke wayecompensate ngomlomo into engayithandi kakhulu lami lesifisa ukuba nje umama ngingene ngaphakathi Melis kodwa ke yena wayesithi uyangikholisa yebo kambe kwakuphomba unwayezela ke nangijabulele ngifuna indoda I started cheating lo munye ke umfana wasekhaya wahlala eduze ngangimtshele ngathi ke is my cousin uhlala njalo ngihlala laye sithathe sambe even holiday sikhamba laye ethaba ukuthi cousin wethu right engadakadaka kokhulu kodwa sasitshontshana masiyana ngikholise kwamagama ke sabuyela ke eScotland sihlala kunjalo kwazi kwabheda unyusuku ke ngasithwala into le yabanzima ke ukuthi ngenzeni ngoba ukhipha kulula ngapha ke lo never sendrethen ukuthi ngakhipha isisu uyakula ba umsindo atshele ke uMike oJacobson kwabanzima ke khona phana ke leso sisu ngathwala nzima ukuthi ngenzeni ngagcina ngomtshela ke uMike ukuthi ke idela nazazame la nxa engagcina kakhulu wagcina semithisi uMike wathinga ukuba athi no ways it can't because yena kazakabe lo mntwana wafela umfazi wakazabe lo mntwana uvela ngabona laba sesibanjiwe ngagcina mvuka ukuthi darling I cheated once lo umuntu afuna uqamba lo cousin wami yahlupha ke indaba Mike wathi khona we have to separate on 2018 manje separate but I'm still married to him. I've lost a man I love so much lo mntwana weganyana lelo kuthiwa nguNeva elingangisizi ngalutho khathesi lo mnye umfazi sengimbuluzela ngalahla ke imendi wami ngendaba zasebenziyo I don't want to divorce indaba ethi lokhu idonse siya yahamba because mina arguing I don't want to divorce my man angikwazi ngizathini angeke khohle impilo yami upside down chisa nhlezi nzima ngo council flat lakathesi ama cousins o sister bakhe uMike vele bathinga into ongazakuyibona sesithi mina ngathatha la ukuthi ngigold digger Melissa Jacobson Mike Jacobson ngasawubamba umchini imizwa le ayikho sisibethu uthi ke wayesekhanuka ikucila ke esevele se ayikho mana ngonikeza manje kanti sithi sizokuthola bona abaxhaphayo njengenje abakholiswayo kanti What's wrong with you? Está matando
Sani Sezamale Look A black label Siyayati nama Kairi Siyayati nama Kapitan Sala Nyatala makuwe Nani do baby Zamale Zamale Estamos Sanimai Sezamale Esa Izamale I must think Siyayati Nama Kairi Siyayati Nama Kapitan Sala Naroka Owens Nani Rokodi It says Zamale A black label Zamale Aina system Zamale Zamale Ehe Aina skamata Yache Zamale Sezamale Yes sir Look A black label Look A cassette Izamale I must come again Yo change I've been in our tea But I Lipita Mzal Lima Owens Bati Babas Zamale Aina stomach Go high Zamale Zamale Give black label Zamale Hey Yo che Zamale Zamale Imnand Zamale Zamale Yo che Zamale Zamale I understand that Zamale Zamale Yeah Yes Yes. Zamalek. Sitchelga Melissa Jacobson. Mazi hapana Mungu. Bongana bendara hapana ni msindo watu kwa mali uchi. Bongana kuma lentombi zake ezilapha. Zamalek. Yo Zamalek ngoma ke sicheleke Melissa Jacobson twayila mphamanisa-ke wafohla ke mama basedusela abantu laba Themba Sibanda kunjani Themba Sibanda uthi-ke mina ngiweluphane ngokuzalwa kodwa manje ngilapha ke South Africa
Emsebenzini ngihlale kakhulu ke kuBulawayo endaweni okuthiwa kuse-Queenspark engangisebenza khona kwesikhathi eside. Ekusebenzeni kwami ke mase ngithola ke umntwana wababa wayelipholisa seze-Queenspark Police Station. Ubaba lo wayevela ke khona le eMashonaland. Ngathanda lo mntana ke nxa ungarden boy umntana ke oweqede isikolo ke eNorth High School. Sathandana sahlanyisana ke la nxa ungarden boy ngangumnika khona ngaphiwa amakhiwa lo ntombi wazwaqeda isikolo sakhe. Manje ke uthe sizwa ke umphosa untana lo mntana ke wadinga ngifuna ukumbulala. Ikubala kwami siza ke eSouth Africa. Ngivela eSouth Africa ngambhalela ke Edna ngamtshela ukuthi agade yabuye eSouth Africa ngoba esithi la seqiwe inyanga kodwa sisazile 2 months. Ngathi kumele uphume ngokubaleka la ngikhaya. Waphuma wabuya lapha eSouth Africa ngazombona sadubeka sonke wazwabeletha silapha. Wahlala eGolden Sebenzi labelungu aba-right kakhulu. Ngagcina ngifundela eminye imisebenzi electrician wamanje. Enza ukutshela khona ukuthi chisa ke sabambelela ke le ntombi yami. Ngichiya ke nge-15 years kodwa iyantanda amagama ngasebenza sagcina sesile ndawo yethu. Guess what? Umdala uyise khale sengithanda okunzima yimi engimelaphisayo uyagula kodwa wayengafuni sithi umntana wami usuzathatha ungarden boy. Impilo iyaphenduka impilo liviri utsho njalo. Namhlanje lento zami ngayi-own security firm. Njalo electrician qualified. Blessing in disguise. Kwaba mnandi kuwe siyabonga. Ngicela enye izingoma ezingambusisa ke namhlanje uhlelo lakho lolo olumnandi kangaka. Lumnandi uhlelo. Hayi ke. Uthi ngicela ungangitshela ingoma enyethi ke furuwa ngathi abakhulu ngoba umdala wakho uyayithanda ubaba ka Edna. Dance furuwa aha. Furuwa we mwana we. Furuwa we mwana we. Furuwa we mwana we. Furuwa we mwana we. Ndakaro tandine we. Takakara pamsoro pemvura pamsoro penyanza mudiwa. Ndakaro tandine we. Takakara pamsoro pemvura pamsoro penyanza mudiwa. Ndakaro tandine we. Takakara pamsoro pemvura pamsoro penyanza mwana we. Masai gungwa achitisesedza maungira emvura yiri mimanzi. Masai gungwa achitisesedzawo maungira emvura yiri mimanzi. Masai gungwa achitisesedzawo maungira emvura yiri mimanzi. Hope dzangu furuwa mwana we. Hope dzakanaka muchacho wedu uchafadza. Aya wo furuwa. Aya wo furuwa. 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 Aya furuwa. Chinozivisa vabereki vekwako. Nenini chinozivisa vabereki vanguwo. Nehope dzakanaka muchacho wenyu uchafadza. Ayeye furuwa.
Uhlelo ke ngisakhumbula abantu abamungena estudio lingamangali lo msindo umbongeni yabe fuqeke umama wakho ngena ugijima ikela ke siya phambili ke sibalekele incwadi incwadi ke ithi ke tiyamsakaze mina ke igama lakhe Nomvelo Sitsha ngikhuleleke khonapha kodwa siyathunqa ngihamba ngatrainer eParaNyathwa njengomongikazi. After my training qeda ke eParaNyathwa ngasebenza ke la eHarare ngasengicela ukuba transfer koBulawayo lapho ngabe ngasebenza eUBH njengomongikazi. Wafika ke isikhathi sokubana ke eZimbabwe ngasokubheda sokonzinyana ngaqina ke lapho sembona ukubana ke kumele ngichayeke unyawo ngiphume. Ngihamba ke nganthethe imortgage ngibhadala ke irent ngabe ngishiya ke umsebenzi ngisithi ke ngithengise ngibhadala imortgage yonke ngathengisa indlu ngoba ngase ngilonga kwami etshandana ngokuthi ngilubhekisa ke emazweni ngihamba ngathatha ke plane sengisuka ukuthi sengisiya khona ngafika ngifika ke eAustralia ngilenda nje lapha ku interview bamvala kwenye room basebenzela ukuthi they won't allow me to come in ngoba ngangithwele ama certificate ami nursing lezinye izinto bathi ngilanda umsebenzi ngaphika kanti baza search ama bag bathola ke izithupha zami zonke bangideporta back to Zimbabwe. Yiqala ke impilo kutsha emsebenzini ngangishile ngaresigna vele kwalo muntu ongizondayo manager we-UBH uMr Ba ngasokola ke ngadubeka ngahlupheka indoda yayisikhona le Australia yangala yathatha ke omnye unkazana waseZimbabwe ekhaya ngasuka lapha sengibhekise ngaye South Africa okwamanje kulapho engisebenza khona ngasebenza kwenye call center yimpilo yangikhona ke msakaza angeke ngikhohle lokho kwenzala ke kimi Nomvelo Sitsha ke wawuresign emsebenzini ngabo lanto yaphuma njengani uyathatha leave sozaphenduka ke cela ke unchallenge ezingoma nisifundo kula ebafanele laba ke umbongeni legenga le ukuthi hayi awuresign emsebenzini qale ke uthole ke into zonke ingoma yake lesikutshalele ingoma eThembu yakholisi baleka awizwa ukuthi thini all right ngeke nxa imehlule mase kutshala ekhaya mfanya Dube ingoma esithi ke ekhaya umama ekhaya sakhuza khona lonoma mamethi ke buya phela ungalobeli kwa eGermany into ngabuya ekhaya Ekaya ngambuma mhlala ekaya azolezinsu lo baba sewasiya yena ekaya ngambuma mhlala ekaya yakhala intombi kababa yakhala isililo songazalanga intombi kababa yakhala isililo songazalanga wathi amadoda nangisele amadoda akasibekilawo phoke lokhu kuhlupheka okungaka okwani wathi amadoda nangisele amadoda akasibekilawo phoke lokhu kuhlupheka okungaka okwani What am I?
wesandla abe ngowenyawo ngabuya kubaleka wathi mayo wakhe wesandla abe ngowenyawo ngabuya kubaleka uyakhala umama Yebo wakhala umama ekhaya nemvelo sitshale wena ingoma ethemba ukuthi ubusisile ke nomvelo sitsha uyakhala umama ekhaya uyakhala intombi kababa lezi ngoma ziyakhalisa bakwethu ufanya na Dube ingoma esithi ekhaya besitshale unomvelo sitsha ekela mbambe ke vela ke uClopas my God, ibizo zelibale Clopas. Alright, asipho ukuthi Clopas unjani ke Clopas ibo Clio. Ngiyakubingelela ke mina ngivela ke Plum esikhalangeni. Ngilapha ke Gaps eBotswana benhleli khona echisa ngomsebenzi. Ekhaya khona ngale. Ngicela ungaliqambi ikhala lami. Ngoba ngiyachisa. Into zalayo ukuthi ke ngibile ekhaya ngishayina kakhulu ngomnyaka 2021 lapha ke engifike ngashayela ngase ngicina ke sengikhombisa ke umfazi womfowethu ngobulema bami ukuthi sasihambe sanatha so lo muntu njela la cherry ngase ngicina ke umfazi womfowethu ubhuti omdala uyabe phuphuthi ndodami so wacina kumphamanisa amakhanda ngase ngisiyacina ngitshontshela ngilala laye ubhuti ekhona ngasebhawu nje ngithela utshwala ngala la esipayeni isikhathi esiningi singabonakala sasezokhandwa ke umakhelwane ke umoyo wahlaba umkhosi ememeza imubala kwami balempahla zonke azobuya lapha eGaborone ngiyafisa ekhaya sezesaba umfowethu ngazama ufona ngathi yayisikolo kokutsheliweyo wahlanya unkosazana wakhe siwachaywa wabuyela kibo ke enkayi umfowethu nje kalamfazi ngenxa yami chisa ngibona ngangiloyiwe ngibuhlungu kakhulu ngiyaxolisa David ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa mfowethu uSathane wangena wesikhathi ngabantu bona ababengiloyile omakhelwane balomhawu lathi angeke ngihlale ngabuye ekhaya baba ngiyaxolisa ngiyacela ngicelele lani bosakhumbu likhulume la mfowethu kwaphambaniseka kwaba into eza kabili kuphela awuzakube kaningi Clopas ayayaya wona ufuna ukuthi uzofundiswa nguJoe ufuna uzofundiswa nguJoe akakukhuze
khona ukuthi abantu bafuna ukuvala ngotshwala. I don't believe mina ukuthi umuntu kuyathiwa utshwala ngamanga uyabufuna ukwazi. Indaba ngazange ulalele inhlabathi ukati donke. Uzwela nomfazi wamfowenu. Wena subuye ngoba lemali ubhuti okuhlala ekhaya mali. Suka bona. Sepeza. Okay, my gents, hear me low again. Why they bring Fala pa elogiche? Matangan na mo my sister a by 3. But you two leave the M What again? Well, put you with it to Bangati, yes. As well as put many gaje. City want to the bad. Sapiga la pe baby. Matangan na machida, but give me belling in that side. What you go no my gents? I was to Bamla, but you get pesani. I was to Babella, but Manda Machida, Babella, Bayala, Epa Bini, Banshia Lapo, Nicatele, chasing me one. Not to go, boss, stop it. Isibhebhezana komekhathazela kakhulu ya sichaleke uKlopaz umoyo useKamerun sesabuke ekhaya ngoba ke wavela wasithaphuzela umfazi womfowabo wazozela satando ngoba sezwachithela umuzi umama swabile ekhaya swala mthunta nabantu sehawula kwale ekhaya nxa yakho ongakhuza ukuzipana kwakho lokubumbuke ehlala njalo nje amadoda uyakhala budoda ukuthi ungasachayithalaza angazithalaza utsholo nathi sibona ke Ishmael Njeleza unjani Ishmael Njeleza siyakubingelela ke namhlanje Ishmael Njeleza uthi umnyaka ka2017 waba mubi kakhulu kimi ngabe sake intombi yami umfazi wami mama abantu abami ke ababili ngathi kabuye eGoli sizoncedisana kahlale laye ngazohlala laye lapha ngamdikela umsebenzi emanganini wasebenza khona ngale umama ke ngithi uyasebenza kathi umsebenzi wawuchiya umama asenza kodwa shoplifting ayibone ke umama ngelilanga kabuyi kithi kwenzakaleni xa umuntu ukhombile nizobona ke amapholisa ebuya ke lesibhamu ekhabisa ivalo esithi search lapha
Mbuzo ukuthi usetshwani, basearcha abathatha izinto ewadrobhini, impahla ezazizintsha ngakwazi ukuthi le mpahla ezintsha yabo thembile ukuthi umfazi phela uvula into zomfazi. Masuthi kugcwele into ezintsha kwathi umfazi wakubuchiwe etshontsha kulama camera CCTV yamtholile ebebutha etshontsha labo cooking oil ebafaka emlenzeni ephuma labo emashop etshontsha yonke into efaka efihla ubochiwe. Ngayala ngathi angeke akwenza umancumo lokho, mancumo inkani kwaba nzima walala phakathi sihambe ecourt ngambona sibili bandike ithuba ukuthi ngikhulume laye wantshela ukuthi ube tempted umsebenzi wasebenza 1 month kuphela khona bangasithi umfazi uyasebenza kanti umfazi uyaganga pho wayesenza leso sikhathi ke chisa wangelaleli amanye amadoda yini so kathi sebadaleni ngamtshela ukuthi okwamlayo sokuphelile ngoba kumele ukuthi aphume bamgweba 2 years lesikhathi yabhalela incwadi kwamele bamgwebe 2 years kosothi ule previous udala azabe egoli wayevele wanted mama lo ebuye egoli ukuthi wayekwenza ngingakwazi so bahle bamgweba zaba almost 3 years lama 5 months so ekuphumeni kwakhe lokho benhlupho ukuthi ke kumele abuye kimi sente kuphelile abantwana abangithi sibili ngikhohliwe ngayo mancumo ngangimthanda kodwa hayi betrayed me kuthi vele behlabisa ngingakwazi ngoba bemfihlela kathi uyakhanga nithi uyasebenza uyahola kathi imali leyo yokuthengisa into ezitshontshiweyo yena lo mngane wakhe lo ke Febendini ke umusa baphakathi kwamanje ngiyabonga kakhulu yimi ke Oshmaya bakethi siyabonga kakhulu ke bese uhlelo ngisakhumbula siyabonga uToto namuntu bezilama supporters phela lo Joe khona Joe ufuna ukwenza counseling abanye abantu ubongane la udinga intombi ngohlelo lethu kodwa hayi thina sidinga intombi lapha ke siyabala ke izincwadi iCNC umuntu ziyathunqa kobulawayo abangani bethu labathinda follow them on their page CNC live session kamla ngwenza Jesus Banda share the page till next time good people you take care of yourselves and each other bye bye silindile ingoma ethi inkosi